Ebyona bibireho nyumuhabazyo obushema district ekwatanise na ministry y'amagara ebirene ijuka ekiro cy'omushwija gw'ensiri ogwa malaria nko muringo gwo kwenegeza ihururu ya government eyo kwiho omushwija omubanya Uganda bakyon kwabantu barukorenga 124 okutunga obutimba gw'ensiri kandi abarukikabisha 17 nibo bakebirwe omushwija rera bakazibenda nshanju nomwe bakajanjabwa kandi ababire barhache kuzara batungaza mama kit byona habwabusha echabatura bari kugira ngo government yarwangisiriza nemanyana kuyo muntu wa hansi benu government webare ningendezo gumaho imbo mwebwe bakusire kamwe niranga yatiyamba elizaba tutimba azima twaza kweyongera kurwanisa omushiza nango mutawukanso yitu so mwenu nizima government abo kuteretero kutimba wensirobu turindi yitu abakazibenda n'abana bitu kugira ngo tufune amagara marungi kandi tuzara abana abina amagara marungi. Dr. Dennis Rubahika kurugo mu ministry y'amagara Kampala nagerango kurugen 2009 government yatandika kugabo butimba omubiyaro omushwija gwenseri gucendire kurga har % ya 8 ngani yarangumizaho no kutwozirege tutari namba ya kashatu omushwija omusiyona after DRC and Nigeria. Kandi malaria related mortality tunabita. So ni kwenda mutezo ho munonga kureba umushwira gwacendera. Abatura barabiro mbyeshongoro batyo basingiza government. Ikozoro mamurunjo mu yanga gitu. Ahubwo ndeba no kurwo muko kubanza kuzo kwa kashatu kitagata n'abantu bingi abino mushwija. Buraro erusingayo kandi kuruka omukwamshaka izobe twabwina abantu bashatu bakwita omushwija nitusakugumizamu nitwiha malaria yo mu mangagitu ahakuba niyo kutandikira n'ekintu tukubasa kurwanisa akakokaga twacenderera nko batugambire bitusemerire gukora katagaruka kuturuma. Omnyishengera habwashema South Professor Elijah Dickens Mushemeza arabwira abakozi ba government na mnonga bashomesa ngo bafe yo munonga ahabuhereza baruje umubyo kukaka government. Ako omuntu omoro ningo muntu ornide na basa strike muje basota manya strike ngumire muza kwedime rushatu kashino yechi nabeja bashomesa mtaka yedima abukatumara basa strike mujero kugubisereza president wa maraganisa sente naza kuzubahereza urgira budget yo kweri Nigeria netambura. Government ya Uganda ekasharamo kwishuka ekiro cy'omushwija gw'ensiri omurushema district ahabwo kugira ngo niyo esinjire yo kugurwanisa district za burengeri wizoba kandi neza kugwishira na Kamwenge ahabwo kugira ngo niye hererukireyo omukugurwanisa omuruberengeri wizoba. ito kubaho butimba tukukurate abantu babukozesa bato so ari kuraterera no ni VHT abo no kumanya abantu abo mu village yeye so bokuba twagira ngo we should domesticate fight against malaria kuturata kozesa ba VHT tubasa kutakinga malaria. Gasha kwa Michael atwachire.